bayizewe. Amakuru ari guturuka ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba ruhanganishije M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo b'imitwe yitwaje intwaro barimo Mai Mai, Nyatura, FDLR ndetse n'abacancuro baturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Twakubwira ko kuri ubu tayari rero mu nkuru itugeza aka kanya iravuga ko tayari abajenerali ndetse n'abakomando bo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye hamwe rero ndetse bamaze guhabwa amabwiriza karundura. Ni amabwiriza aje kubaga nta kinya M23 ndetse aya mabwiriza arakakaye arakomeye ndetse aya mabwiriza agiye gukurikizwa kuva uyu munsi cyangwa se kuva kuri uyu munota ngo bahangamure M23. Ese ayo mabwiriza bahawe nayahe? Ese kuko ayo mabwiriza arazagira icyo ahindura ku rugamba rumaze iminsi ruhanganishije FARDC ndetse na M23? Ese ayo mabwiriza ajyanye n'iki? Arakora iki? Ntujye kure rero, gusa mbere yuko tukugezaho iyo nkuru reka tukubwire ko ni inkuru nyine uviri kuvuga ko nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda ko rwibye amabuye yarwo rukaba rwayaragurishije mu mahanga, ndetse ngo ayo mabuye ngafite agaciro karenga miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko rero Kongo yikoze mu nda ishinja u Rwanda n'ubundi kwiba amabuye afite agaciro ndetse ka miliyari y'amadolari. Reka tukubwire ko Nicolas Kazadi, uyu ni minisitiri w'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko ku mwaka ushize nyine u Rwanda rwohereje mu mahanga amabuye y'agaciro angana na miliyari y'amadolari. Mu nkuru rero yatambutse muri Financial Times, Kazadi yavuze ko ku gihugu nk'u Rwanda gifite umutungo kamere muke, ayo mabuye yose nyine rwayagurishije yaturutse muri Kongo. Ati ibi bintu bigaragara ntabwo ari ibinyoma, ni ukuri. Umuvugizi rero wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo yavuze ko urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rukora mu buryo bukurikije amategeko kandi ko rugenzurwa n'inzego mpuzamahanga zitandukanye ku buryo inkomoko y'amabuye yarwo ibizwi. Kuba rero Kongo ari igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro cyangwa se ku mutungo kamere, ibyo ntawe ubihakana kuko biri mu bya mbere nyine ku isi bifite amabuye menshi agezweho muri iyi minsi mu nganda zikora imodoka n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi. Kungahaye kandi kuri diyama, zinke, zahabu n'andi mabuye y'ubwoko bwose. Bivugwa ko rero ko ufasha ubutunzi buri mu nda y'isi cyangwa se buri mu nda ya Kongo butarakorwaho na rimwe, ukabugurisha nibura wabona miliyari ibihumbi nyine bigera kuri 240. Bivuze ko Kongo ikize kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ufashe icyo gihugu cya mbere gikize ku isi kibarirwa muri miliyari nyine ibihumbi 230. Birumvikana igiteye rero agahinda ni uburyo Kongo iri mu bihugu 10 bya mbere bikennye, ndetse abaturage bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bakaba batarenga 10% mu gihe ifite ingomero zibyajwe umusaruro zacanira Afurika yose. Umutungo rero wa Kongo ku mwaka ubarirwa ko yinjiza, cyangwa se umuturage wa Kongo ku mwaka abarirwa ko yinjiza amadolari 570, arushwa n'umuturage w'u Rwanda amadolari agera kuri 300 yose. Minisitiri Kazadi rero yabwiye The Financial Times ko bategereje ko amahanga afatira u Rwanda ibihano kugira ngo ruhagarike kwiba amabuye ya Kongo kuko aricyo gituma badatera imbere. Biratangaje rero kuba byavuzwe na Kazadi ushinzwe isanduku ya leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakabaye uzi neza intandaro y'ibibazo bafitaho kubyegeka ku Rwanda rudafite ikirombe na kimwe rugenzura muri Kongo. Mu mpera rero z'ikinyejana cya 20, ni ukuvuga hagati y'1997 n'ibihumbi 2000, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari irimo umuriro ndetse mu ntambara zayisenye zigasiga inzego hafi ya zose z'igihugu ziriho zitariho. Leta rero ya Laurent Désiré Kabila yasanze mu bibazo byinshi by'umwihariko mu bukene bukabije budashoboraga
gutuma hari ikindi kintu gikorwa kandi ikeneye intwaro zo guhangana n'imitwe y'inyeshyamba n'ibihugu byo mu karere byari bihanganye, ndetse ibi rero byagiye bituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihura n'ibibazo bitandukanye kugeza na uyu munsi ikaba igihanganye nabyo. Twigarukiye kuri ya nkuru yacu rero, twakubwira ko n'ubundi abajenerali n'abakomando b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze guhabwa amabwiriza akomeye cyane. Ni amabwiriza rero aje guhindura cyangwa se aje gutanga impinduka ku rugamba, dore ko urugamba rukomeje guhinana hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twakubwira ko rero aba bajenerali ndetse n'abakomando bahuriye hamwe bakaza guhabwa amabwiriza y'urugamba rushya ndetse n'uburyo urugamba rugiye guhindura umuvuno. Kuri ubu rero bakaba bamaze guhabwa amabwiriza masa ndetse bakaba bagiye kujya ku rugamba no gutanga ayo mabwiriza ku bandi basirikare kugira ngo bayakurikize, ubundi barebe ko byatanga umusaruro. Ni amabwiriza meza ati rero, amwe mu amabwiriza bahawe ni uko bagomba gukora ibishoboka byose bagatsinda M23 mu gihe gito gishoboka. Twakubwira ko rero abajenerali bahawe amabwiriza y'uko bagomba gukora ibishoboka byose bakahita batsinda M23 mu gihe gito gishoboka, bitaba ibyo hagafatwa izindi ngamba. Andi mabwiriza bahawe rero nuko bagomba kwica abasirikare bakuru ba M23 kugira ngo bayice intege ku buryo bushoboka. Rero ngo bagomba guhera kuri Major Sultani Makenga bakagera nyine no ku bandi bayobozi bakuru barimo ba Wiringoma ndetse n'abandi, kuko ngo aribo bakomeje gutuma M23 ikomera ndetse ikagira ubudahangarwa, ndetse bagatuma M23 itsinda igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi myanzuro rero cyangwa se andi mabwiriza bahawe ku rugamba yuko rugomba kugenda ndetse rugahindura umuvuno, nuko bagomba gukoresha nyine intwaro zose zikomeye, kuko ngo n'ubundi ntacyo bazibikiye. Bagomba rero kuzikoresha mu buryo bagomba guhangana na M23 kandi bakayitsinda, kugira ngo M23 isubire ngo aho yaturutse, dore ko bavuga ko ngo yaturutse mu Rwanda kandi ikaba ishyigikiwe n'u Rwanda. Nyamara M23 ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ari nacyo cyanatumye begura intwaro cyangwa se bongera gufata imbunda nyuma y'imyaka irenga 8 bari barahagaritse imirwano byo kwibasira u Rwanda bishingiye ku bintu bidafatika. Iyi mvugo rero yo gushaka kwikoma u Rwanda no kurusabira ibihano iheruka guturwa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ruzinduko aheruka kugirira i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yeruriye Tshisekedi ko adashobora gushyigikira ibiganiro by'amahoro, ku rundi ruhande ngashyira imbere ibihano ku Rwanda. Muri make rero yagaragaje ko leta ya Kongo itari yashyashya mu bibazo irimo. M23 ari umwe mu mitwe isaga 130 yitwaje intwari iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byongeye kandi irwana isaba leta kubahiriza amasezerano yose bagiranye. Icyo gihe rero Macron yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwananiwe guharanira ubusugire bw'igihugu mu gihe kirekire, ndetse mu kiganiro na The Times kandi Tshisekedi yanenze Ubwongereza ko bwakomeje gufasha igihugu cya Ukraine, birumvikana ariko bagatererana igihugu cye. Ati y'amakimbirane abaye mu Burayi cyangwa se mu bindi bihugu by'inshuti zabo, habaho kwegeranya imbaraga ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga, ariko iyo bibaye muri Afurika umuryango mpuzamahanga uryumaho, ugenda ubona gutakarizwa icyizere k'umuryango mpuzamahanga, tukisanga mu biganza by'Uburusiya. Ibi rero Tshisekedi avuga ko bigaragaza kudafata ibintu mu buryo bumwe ku ruhande rw'Ubwongereza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Ukraine. Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe iterambere na Afurika mu cyumweru gishize yari ari Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yatangije umushinga uzafasha mu burezi bw'abana 60,000 mu ntara ya Kasai. Mu rugendo rwanagiriwemo cyangwa se rwanaganiriwemo ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi rero yigeze kuvuga ko azashyigikira abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwa Kagame,
Mu kumusubiza rero Perezida Paul Kagame avuga ko yabifashe nko kwikinira, gusa avuga ko ategereje ko azabishobora. U Rwanda rero rushinja Kongo ko rugira urwitwazo mu bibazo bireba ndetse no gufasha umutwe wa FDLR rugizwe na bamwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994